Dithuto di sitiseile Kholetjheng ya dithuto tsa Booki ya Henrietta Stockdale, Kimberley. Baithuti le barupelli ba ile ba ipelaetsa ka hore lefapha la bophelo le hlolehile ho sekehela tsebe ditseko tsa bona. At the end of the day, the college is expecting us to pass. Mare harina di textbook. Ever since we started course, I'm a 30-year student, no Jane. Ever since we started course, re ntse re kadima dibuka ho tswa bathong ba bang. Ho ya ka mekgatlo ya basebetsi, mekgatlo e shebane le ditsha tse phahameng tsa dithuto tsa Booki e tlaleile ha college ena e hloka meralo ya motheo, disebediswa tsa dithuto le barupelli ba hlwahlwa. Manese tshwantse a be le dibuka, a be le di-study material, like ntho tsa di material, ntho tsa dipene, but ha bana tsona, and mara ba expect hore ba bale ba phase. Ha ditaba di sa le mothating ona, lefapha la bophelo le re le a tseba ka diphephetso setsheng sena sa thuto. Lefapha le re ditekanyetso bakeng la college ena selemong sena sa ditjhelete ke diranta tse dimilione tse 82. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley.